Karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu. Basi mundu wa Nyasaye, karibu handi kipindi chetu cheri kwa Nyasaye. No usanga alibwanje kubana nawe halala merakaje mkambi Steven Hamati. Karibu tena hani Papa mlira Yesu Kristo oli Nyasaye wetsimbabasi, oli Nyasaye wobunyali nyanga ino ahusi abwene hulabalamu usanga rembo kuguhire mani koko ndi mbunyali bubwo ubwenyi bwefwene likuwa Nyasaye wala nyolo buyangu mbulamu bwefwene ndi mbulamu bwomuliri siyesi ndi okulolanga hosi hali mwami do supola hukwalilyo wala litendo bunyali yusi abwene ko bwikombi bwomwe ko kuli lweifwe leka kiro busanga bwefwe bwitule kikira lihuwa liyo litiyanga mbulamu bwefwe mulira Yesu Kristo mwami bwefwe, amen. Basi mundu wa Nyasaye kwa chakirongola mahuwa akobusubiri ubolambo busubiri ndugwa maana sana chichirambu huwa Nyasaye shalolehanga tawe husiananga nde Nyasaye okubirira mbusubiri wabola handi mbu ausubiri nisho ikafana chinga niko amapesa akahuwe sinja Nyasaye kachire kubadilisha nende ebya Nyasaye anyala kuhodra akamina ngamshina mbu Nyasaye nashiro khole shindu shosi mbulambu bwefwe ayengango busubiri bwa kuli nabo. Yesu Kristo yarebanga umundu nashiro kumuhodra shindu tawe yarebanga mbu osubira mbu kano kanyaliha urabo lambu kabeho iwe singalo subire tia obusubiri bwo buhoniye ho khalola khwaluti obusubiri neshindu sha maana yechira Kenya hanga khubombo kheshingalo khunyala khwachakira ubola mo khwakombo hanga obusubiri bwefwe khubola mbaroma 17 Bible ibolanga mbu obusubiri obuchakira bwabo nomba bwitsanga okhurulana nende okhuulira nende hando okhuulira nga buli lwosi singalo urange pindi bwefwe singalo urange pindi byo muredio singalo uranga likwale Nyasaye mukanisa note nokambirwa nendio obusubiri bwombo khungwa bulyo nibo toka sinja nende abandu niwikhala nende abandu kahunyaranga okhomboha obusubiri bubwo. Basi lwabere mukoloba khwalutsi handi mbu obusubiri bwombo khungwa nende bihole kaisanga siye mnomu Yakobo 2:17 umundu wa Nyasaye abola mbu mbolera manya obusubiri bwo obubule bihole nasindala khumanya obusubiri bwanje obulinde bihole sikira ebindu bino biri bitiyanga halala. Umundu wa Nyasaye obusubiri bubwo nibuli bwonyene indakana imanyisia mbu nobukumba shibunyala kwibulata ifana shinga omundu mukhasi nali yenyene nomba omundu musatsa nali yenyene shibanyala kunyola omwana yesietsa shibanyala khulla amatunda ko khwibula tawe mpaka lobetsa halala ho kamina ngambu obusubiri nibuli bwonyene nobukumba khande bihole biri byonyene nebukumba lakini byosi pe biri bitsa halala nebibula obusubiri mpaka butiene nebihole obusubiri paka butiye halala butiyanga halala nende bihole byefwe. Umundu wa Nyasaye yamara nakhochesia kahochesia mbu Abraham yabasiribwa obulunji obusubiri bwe bwahole kasi yabasiribwa obulunji kulo kusubira lakini obusubiri bwe bwatiya halala nende ebihole ebyayahola amahwa ka Abraham yahola niko akosia obusubiri bwe kayesia obusubiri bwe obunyali bwo kwibula amatunda akayamala nalola hubola obusubiri bwonyene mufana shinga omundu usingirire kushirenge shilla enyala kusingira kushirenge shilla lakini dala chonya nesingira kushirenge shilla dala chonya bwa lakini nesingire ndebirenge byose biri dala sibira obusubiri bwe buraranga dibutinya olwakuba nukhoreshina nikuba khurere halala nende bihole khandi Yakobo nabola obusubiri bwe bwonyene arale bihole bifwa nombiri okuma mu roho nombo mwoyo nombiri kufwire ombiri shingalo kula roho kubetanga kufwire khandi obusubiri buli bwonyene sibulindo obulamuta lakini lwe bihole bitsanga mwe ni kama kubola mbu ebihole ndwe bumetanga obulamu bubusubiri bwo okhwere obukule atua okhwere abantu bose abanyasaye abola mbu yabasangata kulo busubiri bwabwe olagundwa noengeresha nochunguzo bula nonyola mbu bali nende akabahola okulona nende kabasubira shibasubira mutwatawe Abraham shasubira mutwata liyabirwa mburula otie
otio mshalo shene kumanye yarula yabukula atua shale shihole olwayo olundi aborwane nde Nyasaye besia omwana uwo Isaka abo musango yabukula atua yobukula omwana uwe amwire amaleka mu musango yabukula atua ishale shihole Bible ibolambu Noah olwalina yasubira Nyasaye nolwa Nyasaye amborambu ifulani ikwe Noah yabukula atua yohombo gesafina shingale yabolelwa nolo muhuliri ono uraka Nyasaye abola manoka hole basi obetanga Noah ambasia obusubiri bwonde bihole nolalla nibe kutira emirimo buma obusubiri obule bihole obutiyanga tawe mundu wa Nyasaye Noah ya hole bihole ebilonda ndika yasubira Enoch Bible ibola Enoch yasubira Nyasaye nenda kanobola yachenda nende Nyasaye yachenda yabukula atua shaleshi hole mundu wa Nyasaye Isaka yalamira abana ba Yakobo yalamira Yakobo ihabi ya hole shindu hulobu subiri Yakobo kandi na Yesu olwe nyangate litire olwe nyofwa yabora abana ba Israeli mulahura makumba kanje kayabirwe inota mayire nyanga ndi muri rulaino mwakije kwamba makumba kanje murudre nako ya hole yabola amahua akamanyiya asubira kabisa amahua kasubiranga nikete okuiholeha Musa yasubira Nyasaye abebuli bebe basubira Nyasaye paka bamanya omwana no mwana owamana bamuram muchara kwa Nile bahole omanyambu basubira ngo mwana uno shali wa kawaida na handi Musa mwenele yahula nyaho muhulu mamu Bible ibolambu yabukula atua nabola sishendo mwana omuhana wa Farao ta endo mwana wa Nyasaye hoere nyahanene dabandu ba Nyasaye okuyomba okuyanza emyenya kya Misiri kuloise kidogo yabukula atua narula akamina ngambo umundu wa Nyasaye ebihole nibyo bikiranga obusubiri bwefwe bukolwe obulamba lihuwa lindilia kwenya kulolea kunyanga ino handi eliomboha obusubiri bwefwe elikira obusubiri bwefwe butiye biri mu Bakorinto ba 2:13 Abakorinto ba 2:13 ne ifwe kuli nende roho tsana y'obusubiri eya handi kwa hombu ndasubira ne nibwo obwakira ndasunga ho nefufwesi kusubira ne nilwo obukira fwesi nikusunga mundu wa Nyasaye obusubiri bubwo bumbahungwa butiyanga nende lihuwa lino okusunga okubola okurumbula amahuwa k'obusubiri okurumbula amahuwa ka Nyasaye ndakano ibola mu ifwe khuli nende roho yatsana obusubiri ni roho waura Paulo nabora Timotheo arie bushwaye roho yoburitawe abula kwaye roho yitsuoni nende bunyali nende bwe akamina ngambu shingalo buri eroho khando busubiri ni roho ne roho yobusubiri ulra roho yobusubiri iti yaire ifo kulinde roho tsana yobusubiri eya handi kwa hobu ndasubira nenibwo obwakira ndasubira roho yobusubiri ati yangariena khwasubira ne khusunga nosubira obusubiri bwo butiyanga nibulondana nende akosunga akobola amahuwa korumbula n'omunwa kwo Sinjiro 18:20-21 Bible ibola ngambu omundi yesi yekuranga amatunda aka omunwa kukwe ebyamo byomunwa kukwe nibyo biletsula munda y'omundu alafu itira ibola mbu obunyali bw'obulamu nende lifwa buli mu lulimi lw'omundu olitsanga matunda kama huwa kobola obulamu bubwo buli mujumla ya mahuwa kobola shikira akobolanga niko kosubira
Yesu yabola nyanga indari mbu omwoyo omundu abolanga akali mwoyo kukwe ohurula na mbwitu lubuli mwoyo ohurula mwoyo koko omundu akubolanga omundu wa Nyasaye roho wobusubiri roho tana yobusubiri yakaandikwa hubu ndasubira nyenibwo obwakira ndasunga nosubira nobola akosubiranga so subira butwata osubira nobola obola orumishira omunwa ku okubola niyo roho y'obusubiri ndasubira khandi niko akakira nesunga ulira khandi nefwesi nibwo obukira khusubira nibwo obukira fwesi nikusunga roho y'obusubiri isubiranga nesunga nekhandi fwesi khulwa khuli nende roho tsana yene iyo khusubira mana khandi khusunga nosubira obolanga akosubiranga nosubira osunganga shinga akosubiranga nosubiranga orumbula nende omunwa kwo nende itsuoni obola notinyire khulwa akosubiranga khulwa mwoyo kukwo oli nende obusubiri mbu Nyasaye anyala obola nende itsuoni obola akosubiranga nende omunwa kwo omundu wa Nyasaye kenya omanye kati okuwonibwa kukwo iwe nasi Mbaroma 10:9 Bible ibola mbu omundu nasubira mbu Yesu Kristo nomwana wa Nyasaye nabola mbu Yesu Kristo nomwana wa Nyasaye masubire mwoyo kwe mbu Nyasaye yamulamusya ohurula mubafu alawonibwa alafu itirira ibola mbu khulwa ohurula mwoyo omundu asubira nenarumbula n'omunwa kwe khulwa khuwonibwa obuwonia bwitsanga khulwa khusubira mwoyo nende khurumbula niyo roho y'obusubiri khandi omundu wa Nyasaye khulolanga ano mbu efwe khuli nde roho yatsana y'obusubiri eyakandikwaho mbu ndasubira nibwo bwakira ndasunga khonefwe khandi khusubira nibwo obukira nikhusunga khulwa khusubiranga khusunganga okosubira okabolanga akosubira orumbulanga ndo munwa kukwo ulira Abaebrania 13:5 ohula 6 Abaebrania 13:5 ohula 7 murabongwa nendo bweri bwa mapesa ta mufukirire mbu ebyamuli nabyo bimuherere kikirayo mwene yasunga mbu ulira kena ndahola bwene ye mwene yasunga mbu shindalahulekha kata okhwibala na hatututa ura Nyasaye yasunga mbu shalahulekha kata okhwibala na hatututa khulwako lyalwa khasasaba khulwa Nyasaye yabola mbu yasunga mbu yabola mbu shanyala khulekha kata na hatititawe khulwa akayabola khunyala okhuma iholo nefuni khusunga mbu omwami niye omuhabini wanje shindalaritangata mishina shomundu na mundu anyala khukhorera khulwa Nyasaye yabola mbu shalande khata nasendi ndetsuoni yokhubola akayabola embola makhuwa kanje nenondakhania nenondokhasia nefwanania neusisha nende akayabola omundu wa Nyasaye khulwa Nyasaye yabola roho y'obusubiri esubirakho esunga nelano ano kabola kali khulwa Nyasaye yabola Nyasaye yabola yako kakira wesi noba ndetsuoni yokhubola makhuwa khulwa yabola mbu khulwa makhupa chekendaona siese enyala khubola mbu amalwale kataka COVID-19 shikanyala khunzira ta khulwa yabola bwe ekazi yemikhono kyanje ilakasa nasindalaborera ebyashara byanje nasindalabola mbwe ebyashara byanje shinabikwirela lata ndalabola mbwe omwami alakasi ekasi yemikhono kyanje masomo kanje ndalasoma paka endirira
no mbisikwa sikira owabola no jeri sikira owabola shakaluha nangata owabola shabola ngaba nenda bere misquoted shibai uliro bulaitawe tawe tasaye ni ulia okuchaka mkoloba nende katanyanga ino nende ntiayo okule myake bikumira ne bikumira shakaluha nangata akayabola onyalokanda ho nokulo yabola nawe hando nyalokubola okulonda nande kayabola mundu wa Nyasaye obusubiri bubwo roho obusubiri abolanga roho obusubiri abolanga kasubiranga khulwa yabola nefwe khandi khubolanga khulwa yabola khunyalokhola makhwa kosi okhubirira mu Yesu Kristo khwesi njamani emanyire enyalokhole kasi emanyire enyalokutiyo butinyu emanyire obuteshani bwanye bulakasa emanyire enyalokhulima manefune emanyire enyalokhuchakia biashara mabikase emanyire ekampuni yange enyalokhula emanyire enyalokhuchinguha okhula anyasaye enyanga dule shikira yabola khulwa yabola nawe khandi bola dekho khuolera tawe bola khulwa yabola nawe bola nende tuoni bola kata nikaba okhololanga nofwana mbu otecheranga obulwale bukalushiranga bola kayabola ola bola kama lwaleta bola akaye yabola obusubiri bubwo bumetehanga obusubiri bubwo buralihanga obusubiri bubwo butiyanga okhurulana nda makhwa korumbula amakhwa kobola nende omunwa kukwo kareranga obusubiri bubwo okhutiya ulira yeyasunga mbu shala khata shala khwibala kata natututa nekhulwako nefwe khunyala khuma ikholo nekhusunga bomwami nomwabini wanje khulwa yabola nefwe khandi khunyala khubola nende tuoni kabisa nekhulalireta shikira khumanyira kayabola nobwateri nekhulwa khukasubiranga khandi fwesi khubolanga okhulondana nende akayabola ulira Joel khatarwe kumi khubolanga khu obunyali bwo khurumbula mutsingufu tsingufu tya kumetanga khu obusubiri bubwo Joel khatarwe kumi mwiranye tsimbako tyenywe tsibe tsinganga nemiremero tyenywe amafumo outamba amani abole mbu endi omululu ndeyo le tofauti hiyo outamba amani abole chala olerata au mamani outamba amani abole akamina ngambu amani kalesa dabola outamba amani abole shasubiranga ayakule roho yobusubiri nendo khubola abola ali ulainga abola outamba amani abole mbu edo mululu uratamba amani lakini urakabolanga au mamani ta au ma lakini abola edo mululu olusugu babola mbu let the weak say I am strong mamani shala bola mbu mamani ta mamani shala bola mbu siendo muteshere mtu tawe abole edo mululu abole edinamani abole edo msata wetingufu wa mahababa abole au mamani lakini nabola na mani ketsa nabola abetanga na yakula roho wubusubiri ne Nyasaye amwesi amani mundu wa Nyasaye bola akosubiranga rumbula no munwa ko ne tuoni omulwale abole edomulamu khulwama kupache kesu ndaona omanani abole endomutajiri oulasi abole enjingulwa oloba no isibwa asi olaolera ta obole shingalwa Ayubu abolanga mu Ayubu 22:29 bulwemba nengu isibwa asi ndalabola okuchingulwa khulo khandi bola sola bola kolo langa ta bola kawenyango khulola ndala khubora khandi olabola olanga no oumamani alabola mbu eumamani ta alabola kalo langa bwa umamani ta abole bwendo mululu abole the opposite abole shishira obusubiri
nokwanende hakika yama kwa kola lolanga khoswireta khukolo langa ta swireta khukolo la isaino ta so bolabu esiendi e umamani ta obola shawe nyango lole bu endo mununu mama pesa abole mbu esie endo mutajiri ouko pange saino abole senengo pya bandu ulasi abole mbu senengi nguru abole akaya nyanga alole bola ola olerata inyalo kufana na ifimba murwe inyalo kufana bobo lango bei lakini nobo langa likole nyasaye khulwaye ya bola nayo handweso bolanga kaya bola ola lola obunyali bwa nyasaye obusubiri bubwo roho obusubiri abolanga okulondana nende akandikwa obulamani abole endomulu ukhairwe abole enyalama kwa kosi okubirira mu Kristo umbesinja obunyali ufana shinga uloberwe muitala lirie abole esienende edinde shibali khosha nyasaye edinde favor kana nikaba alole khanga balobungwa kana nikaba alole khanga achayungwa abole esiendu oluyali abole bola mundu wa nyasaye uraba Ibrania 11:3 shinga livo langa ola chaya kama kwa munwa kwa tawe ama kwa munwa kwa katsiri sinja obusubiri bubwo ama kwa munwa kwa karali sinja obusubiri bubwo buba Ibrania 11 aho asomere ngama kwa obusubiri olunyali lwa hataru khulwa obusubiri khuliranga obulayishinga esyalo shalongwa nende lihuwa lya nyasaye esyalo shalongwa nende lihuwa lya nyasaye lihuwa rulanga munwa mundu shalamenya khulwa mukate tawe abula khulwa lihuwa lirula munwa kwa nyasaye lihuwa lyarula munwa kwa nyasaye mbu ebilolehanga byarula mubindi ebirarolehanga ta amahuwa shikalolehanga ta lakini kalinende ebindu byakarusinjia aya amahuwa shikalore hata nembola amahuwa shonyelo kalolata lakini karerange vindu ebiloleha amahuwa ko shikalore hata lakini amahuwa kalongange vindu ebinyala kuloleha kehola kariena nyasali yenya okulonga likulu nende shalo nende bulafu nende byose birimo ya rumbula ya bola mbu ebiraroleha amahuwa akala loleha ngatawe kamala karera ebindu ebirolehanga mbu ebirolehanga byarula mu bindu ebirarolehanga ta amahuwa shikalolehanga tawe amahuwa kayabola nombasu kubeo eshirima shibeo byabola na amahuwa kalonga mundu nyasaye kwalongwa mumfano kwa nyasaye amahuwa kalonganga denyango ure amahuwa ko munwa kuko kalongange shindu kakasinje shindu kakasirinje shobolanga shingala nyasaye kamulongere shyalo shingala nyasaye yabola amahuwa na amahuwa keholeha khandi fwesu kalongwa mwikondo lirie akahubolanga mundu wa nyasaye kalonganga nyanga indi Yesu abechibebe bali bana abechibebe ne babirabundu ne ballo msala ko muhuyu ne bekomba mbu bekomba msala kuno Yesu yekomba mbu aliyeku amatunda fulani lakini ndakano hivyo lambu shiyamala nanyola amatunda kosi tawe basi Yesu yamala nabo rumsala kulia denyo ure yamala nabo rumsala yabole rumsala kulia mbu omundi Yesu alaliyahu amatunda okurula kuiweta yabola butua siyeyo msala nenda mahono keta yabola nekhane yalonganga khanelu yabola yalonga sha yabola ashiri kamanya omanyori inyanga yalonda hu olobali babirangao Marko 11 lobali babirangao Petro namwitusia nambiro omwami lolo msala kuno kunyalire okwawa lakire shilaka munwa mundu wa nyasaye manyire omundu niyenyo kulamo mundu abolanga mahuwa kayekomba ngana keholere kuye obunwa arumihiro omunwa omundu naboro mwana wembu mwana wanje unyasinja no tieno kalole shonyelo kumanya amahuwa kano shonyelo kalolata lakini baadaye onyolango mwana uli anyole tabu kabisa onyola udierwe nenda bashe nomba kupirwe nomba nyahane omundu omwana wa nyina nomba papa nomba mwalimu amenya nabo rangabu eyino limireza abantu nonyahana
amakuwa kabolanga yako kalonganga okunyahana nechiro mundu wa Nyasaye shohwero bore kusalikuwa lyosi ta kata nkaba makuwa na matinyu chunga olimi lulwo chunga kobo la kubana bobo chunga kobo langa kuminisiyo chunga kobo langa kubiashara bibyo nomeja sonobo langa biashara nepi Kenya ina mapesa kauma nonyola kwele mapesa ta shikira olongere shobo langa umwene ni yulongero kubula mapesa eyo ni yulongero kuchaywa zendi to mundu mutwa makukata ndakhola shina endita molu mpuja katawaha ayanza nuina katasishe lotesha tawaha ayanza nuina umeshindu obetanga no longa amahuwa yako mwene mundu wa Nyasaye obunyali boli obulamu nendelifwa ulimulimu Yesu yabora msala mudala lya hamatundata ula kuiwe nyanga yalonda ko banyolo msala kuniadre Petro namu itusia nambora lolo msala kwa akreshi laka mnua nechira kenyo chungo mundu wa kuko mundu wanya chunga shobolanga chichira ashobolanga chirulana mkosu subiranga nechira kenyo angobola makuwa malai akili wala Nyasaye kulo subiranga makuwa ka Nyasaye nobola makuwa ka Nyasaye alosi abwena makuwa malai akaya bola kuloiwe Yesu nabora Petro mbu Bwene ndo busubiri wa Nyasaye. Have the faith of God. Umundu yes naba ndo busubiri wa Nyasaye. Ulra. Manabo iha otie munyanza. Manale hokana kanya moyo kukwe. Asubire bo akabolere. Bulwabolere exclusional rule no otie munyanza kalaba karyo. Yesu nabo lambu kalaba karyo shingalo abolere. Uranga mundu wa Nyasaye. Kalaba shingalo abolere. Bora abole na asubire arumbule akabolere kalya omanyire kiranga masayo kefeni kajibwa niliho okubeta kubolere no bola no saya mano mokana kanya mano subire bokobolere mu masayo kalya no bwatoto kaleho leha shinga ulobolere ola chayata obusubiri butingisi bungwa nena mahwa kobolanga nikaba Nyasaye anyalokhola kweshidisho simbulambugo yeretanga kumahuwa kobolanga ndabo resolution rulano otio itupe munyanza manale hokana kane moyo kwetawe mbu akabolere kaleholeha toto kaleholeha akabolere obusubiri bwo butitanga nende akobolanga obolangori toto lwala lakini obola shina Nyasaye awiya sana shobola shingatala shetani yesa aulisinje olabola shina so that na ya hole sija shetani kandi yesa na urana obola mbe bito mutekere sendalo ala ulale buno bwera kuhuanje kanzes ne bunzire shetani anyolo buyangu ubokusi abwene dia wakabola lakini nobola ka Nyasaye abolanga na hadi malaika wa Nyasaye alitayari okusi abwene likuwa jobola elonda kana ndiri Nyasaye abola mundu wa Nyasaye obusubiri bubwo nende busubiri bwaje buholungwa bwamani nende ko obola Joel katabwe kumi isangasiye sana buleho ubulamani omuteshere alabole ndo muteshere tawe abole ndo mululu mundu wa Nyasaye kaluhasia okubola huko roho wobusubiri ni roho wokurumbula roho wobusubiri abolanga akasubire arumbula nende omunwa kukwe Abaroma khane 18 Abaroma khane 18 Bible volambu ne mubunai yani Abraham yasubira kata akara nai hata mbu mana yehole kukanyene amahanga manji shingolwa kabolwa mbu abetsu kulubo bali babario Abraham yabolerwa abetsu kulubo bali ba abanji bali ba amahanga manji yasubira shingala kandi kwendio ulra obusubiri bwe shibwate sheranata habla kata olwa ya iririsia kumubiri kukwe okwali butwa shingo mfu shiapara muhali ya yalimota shialolo mbiri kwanje no mfu no le miaka karibu 100 shenyalo kuibula handita shiairirisia kumahuwa yakota shiapara kumahuwa akaya limu ebisebi enebyo tawe
ya anda kuihuwa ya Nyasaye abola oli bakukanye ne bamahanga manji umbiriko kwa mfu shikira yaliwe mika shinge 10 kata nendo bufubo oluberesero lwa Sara kiaenga huhalita mudu wa Nyasaye olaenga huhali olinayo saino tawe rumbula amahuwa ka Nyasaye abolanga olonge ebindu bya Nyasaye abola na bikole rumbula mbubo olaenga huhali tawe shikira kubole rumbu omuteshere mamani abole endo mululu haure 20 toto mwene olwayaenga obusubisi bwa Nyasaye siaka na kaniata kata haya kulwa oburasubira ta haya yata kata siaka na kaniata ne ulra ya kufuhala kulwa busubiri namwere siya Nyasaye oluyali ya chingula Timoteo abola Nyasaye wabola edi papa wa mahanga edi kukanye wa mahanga toto muhaya wanje oluberesero lwe la point bishili yalo hwibulata esie mweno mbiri kwanje kulishinga kwa fwa shenyalo hwibulata lakini huweresi oluyali shikira ihuwa wabola no gwatoto andanga huwa ilo esubiranga nena yamba kawa bola kaleho le hakario shikira iwe oli Nyasaye siyaenge halita haulre ya kufuala na esia Nyasaye oluyali na manyambu akaya subisia khandi anyala okukahola niko akachira nibamu basiribwa okuba omulungisi neshikandi kwa hululu enyereta bubamu basiria buryo habula hulwe fwefwesi aba mula basiribungwa huo ifwe abasubira oyo oula musinja Yesu omwami wefwe ohurula mukhuswa omweneyo owahobwa khulubu nayi bwefwe nala musibwa 17 ibolambu shingalwa kandi kwa mudala kholobe kukanya na mahanga manji imberi oyo yasu niye Nyasaye ula musinja bafu nalanga ulra yako nalanga ebindu biraliho mbu bibeo Nyasaye obusubiri bwa Nyasaye buli alamusinja ebifu nehani alanganga ebibulao shingabiro arumbulanga ebibulao shingabibe ebinabeo shakana kaniata nendio obusubiri bwa Nyasaye buli niyo roho y'obusubiri bu alanganga ebibulao shingabiro alanganga ifana hinga ile ya Joel ilia mamani au mamani lakini Nyasaye yenyewe olange bwe mamani ta olanga ebulao shingabiro obole dina edomululu no mamani obola eone no lole hango mulwali obole ndo muinda ni sai no shikopanga obola mbwe senenji ngure no shirasi alanganga ebulao shinga ebiriyo niyo luga niyo luya ni hobola obusubiri roho obusubiri abolanga mundu wa Nyasaye benya hudra bwene akushakamu icho muli efwe liberere bu obusubiri bwefwe buralisibungwa nende kubola kwefwe bushikira ya bola Abahebrania 13 shikira ya bola nefwe khande kubola ndetsuone Abakorinto bakabirika 13 bukhulwa abolanga nefwe roho obusubiri abola khande fwesi kubola ndenya kusaye papa mulira Yesu Kristo shaliyo chinga iweta ori omno kutinyisa obusubiri bwefwe bumuiwe khulwa wabola kunyala kubola ndetsuone obola bo mamani abole no mululu tebya bulana erumbula mundu wa Nyasaye olilisija omulamu olwala endangasya no mulamu mulira lya Yesu Kristo uchairwe endangasya mbu oluyali olifimbibwe mbrene namukwa kesha alashino erumbula nembola mbu oluyali mutinyanga tsitsanga oli asi endangasya mbu achinguhanga we biashara bye bikwire endangasya mbu bilamuha oulolango butesha ni bwe bunyakhane endangasya omulembe nendo buheri obwaliyo bukalushire mulira lya Yesu endangasya Yesu mama pesa tao endangasya mbuno muyinda chikira lihuwa liryo lirabwene mwami lolesia umundu uno
obunyali bubwo nende obukosia bubwo shikira iwe wene nyine iyo Nyasaye usinjali kwa lilyo olanga ngebulao shingebiroho omwami akala lolanga enanga ketse alole shikira ebintu byose byalongwa nenda mahuwa akayo abola bola mubulamu bubwe yes nali yao okulindirangaho neli huwa elia wabola mubulamu bubwe endangazi amba majira keli huwa ali wabola mubulamu bwe okusiba bwene byulire mukholero ryo kachire ahuitomye namanya tuli huwalire no batoto ulire Yesu Kristo mwamwefwe amen. Paso mundu wa Nyasaye wende nyanga indai amera kanjiro mkambi Stephen Khamati Christ Evangelistic Church inamba yanje ola chilla off screen ya TV yao ya hulatiri okusaya nawe no basimu no kubola nawe nomba nwenyo okukonyera osponsor pindi byefwe handi olinde bulahule bokholorio Nyasaye akasye Nyasaye nachama handa hulane mukamba kulonda ho lakini otiriro bano obusubiri bola amahuwa akanyasaye abolanga shikira akanyasaye abolanga nikoko batoto mbulambo obende nyanga indai yakukane handi olio mno. Karibu mwami, karibu moyo kwange.